ćemo priliku da uživamo njihovim istorijama, ali ovi momci su u prvom planu rukometaši Vojvodine koji su drugi put u svojoj istoriji došli do šampionske titule. Prvi put se to desilo u sezoni 2004-2005. kada je generacija u kojoj su igrali Arsenić, Ćirković, Nadoveza, Mandić, sadašnji predsjednik Skupštine Vojvodine, golman Hodik, Bane Radišić koji sad igra, Predrag Peruničić, sadašnji državni sekretar u Ministarstvu sporta. Ti momci su tada doneli duplu krunu u Novi Sad u dresu Vojvodine. Sada su ih nasledili momci koje ćete vidjeti večeras na parketu, predvođeni Stevom Popovom, kapitenom ove ekipe, dugogodišnjim članom Novosadske Vojvodine. Tu je još nekoliko igrača koji su igrali i tada, jedan od njih Danimir Ćurković, specijalista za odbranu, bivši internacionalac, ali o timu Vojvodine svakako mnogo više tokom ovog meča koji, kažem, biće revijalan i biće prilika da se publika oduži ovim momcima na pravi način, da ih pozdravi za sve što su radili ove godine, a zaista su postigli vrhunski rezultat. Bili su šampioni sa samo 2 poraza od Partizana u Beogradu i od Vrbasa na gostovanju. Učinak za svaku pohvalu, igrali su i polufinale kupa prošlog vikenda, gde su poraženi od Zaječara posle izvođenja sedmeraca, tako da sve u svemu jedno od najuspešnijih sezona u istoriji Rukometnog kluba Vojvodina. Rukometnog kluba Vojvodina koji u poslednjoj deceniji pre svega beleži sjajne rezultate. Osvojena su i 3 trofeja u nacionalnom kupu, tako da ono što sledi sledeće godine, a svakako da će biti mnogo uzbuđenja i u regionalnoj SEHA ligi i u kvalifikacijama za Ligu šampiona, je nešto što će biti imperativ za igrače Vojvodine. Vidimo sastav reprezentacije Superlige, kažem još jednom, mnogo mladih igrača, ponovit ću još jednom, 3 seniorska reprezentativca, 8 juniorskih, 7 kadetskih reprezentativaca, predvodi Aleksandar Brković, trener Partizana i selektor kadetske reprezentacije, čovek koji je u mnogome doprineo da neki od ovih momaka steknu svoje rukometno ime, pričat ćemo o njima više. Vidimo sada i sastav Vojvodine, tu su momci koje je selektirao, da kažemo, na početku ove sezone Đorđe Ćirković. Tokom sezone preuzeo ih legenda našeg rukometa, gospodin Momin Rnić, koji je bio i svetski i olimpijski prvak u svojoj karijeri, dugo godina funkcioner Zrenjaninskog Proletera, a zatim je došao u Novi Sad i gotovo perfektnoj sezoni došao do trofeja. Meč će suditi Nikolić i Kosanović iz Pančeva, sudije koje su stekli svoje ime što u domaćem prvenstvu, što na međunarodnoj sceni. Vidimo i delegata ovog meča, Živana Stakića iz Novog Sada. Siguran sam da će navijači moći da uživaju u lepim potezima. U razgovoru sa trenerom Vojvodine, gospodinom Rnićem, saznali smo da neće igrači Vojvodine imati imperativ da pobede i u ovom meču, da će biti mnogo lepih poteza. Svakako su zaslužili, predvođeni Stankom Abadžićem, Urošem Elezovićem, koje upravo vidimo u kadru. To su momci koji zaista su nosili ekipu do velikog uspeha. Sve je krunisano u meču sa Železničarom u Nišu. Jedno od najzanimljivijih prvenstva u posljednjih, pa možda i 20 godina. Bukvalno jedna lopta je odlučivala. Vojvodina je u direktnom duelu sa Partizanom u prvom meču izgubila u Beogradu 1 razlike, a onda ovde u Slavnoj Bari ih pobedila sa 2 gola razlike i u sve pobede u nastavku sezone došla do toliko željene šampionske titule. Slušamo himnu Srbije na početku.
nekoliko stotina navijača u hali na Slanoj Bari došlo je i po ovom kišnom danu da pozdravi momke koji su obeležili ovu sezonu. Tu su i rukometaši Vojvodine, ali svakako i izabrani pojedinci, najtalentovaniji momci iz svih naših klubova. Očekuje nas jedna zanimljiva utakmica. Na kraju će biti dodeljene i priznanje najboljim pojedincima. Vidimo srdačan pozdrav dvojice trenera koji su i epohi u našem rukometu. Momir Rnić koji je bio i šampion sveta i osvojio zlatnu olimpijsku medalju 1984. davne 1984. u Los Angelesu. Svakako čovek koji po svim prilikama će ostati i naredne sezone u Vojvodini. Predvodit će ove momke, rekao sam, i u SEHA ligi i u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ostalo je samo da se završeš neki detalji sa rukovodstvom kluba i treba očekivati da će to biti završen na pravi način. Vojvodina je prošle sezone, da i to da kažemo na samom početku meča, igrala i kup EHF-a. Izbačeni su novosađeni u 2 duela od španske La Rioje. Pre toga su eliminisali mađarski Balaton Fired. To su još pokazatelji da su novosađeni bili na pravom putu. Evo još jednom i tabela kao dokaz onih mojih reči sa početka prenosa. Vojvodina i Partizan izjednačeni su ušli u cilj ove šampionske trke, ali novosađeni zbog bolje međusobnog duela osvojili šampionsku titulu. Treće mesto zauzela je odlična ekipa Vrbasa koja se posle 4 godine vratila u superligašku konkurenciju i odmah u prvoj sezoni došla do 3. mesta. Ne treba zaboraviti ni učinak Zaječara. Zaječar koji je igrao finale kupa u Pančevu prošlog vikenda, izgubili su od Partizana, ali su došli do 4. mesta u prvenstvu i na taj način izborili i učešće na Evrosceni. Sigurno sledeće sezone izuzetno zanimljiva sezona. Vidjet ćemo na koji način će se igrati domaća liga, pošto će Vojvodina i Partizan igrati regionalnu SEHA ligu koja nikad jača neće biti nego sledeće godine. Ulaskom i Gazproma kao generalnog sponzora, mnogo klubova iz regiona će se uključiti, tako da će i to na neki način podići kvalitet našeg rukometa. S druge strane, još uvek se klubovi izjašnjavaju o tome da li će biti 12 ili 14 klubova bez Vojvodine i Partizana u tom prvom delu takmičenja u ligaškom delu. Odluka se očekuje do kraja nedelje. A kada pričamo o odlukama, odmah na početku najaktuelnija vest danas je da je novi selektor naše reprezentacije postao Ljubomir Vranješ, nekadašnji švedski reprezentativac, sada trener Flensburga, koji je od čelnika Rukometnog saveza dobio poverenje da vodi reprezentaciju tokom juna, tokom 2 utakmice, 12. juna protiv Rusije i 16. juna protiv Bosne i Hercegovine, proba da izbori plasman na Evropsko prvenstvo 2014. u Danskoj. Između njega i Vladana Matića je doneta odluka da to upravo bude bivši švedski reprezentativac. Utakmica je krenula, vidimo Vojvodinu u mahom prepoznatljivom sastavu. Mnogo osmeha na početku, Stevo Popov nije krenuo u realizaciju. Da li se uplašio Marsenić ili ne, vidit ćemo u nastavku susreta. Zaista sada novosađeni mogu da igraju ili pršavo i da pokažu da osim i čvrste odbrane koji su igrali tokom sezone 6-0, zaista imaju kreativni kapacitet i u napadu. Vidimo sada Uroša Lezovića, odigrava do Jošića, ponovo do Steve Popova. Popov uspešan za prvi gol Matiraja Mihajla Radovanovića, mladog golmana Partizana i naše reprezentacije, koji je branio i u ovim kvalifikacijama protiv selekcije Austrije. Nisu se ti susreti završili onako kako smo želeli od našeg tima. Jedan poraz, jedan nerešen rezultat. Vidjet ćemo, nadamo se da će naša reprezentacija uspeti ipak do kraja da se plasira na još jedno veliko prvenstvo. Selekcija lige u napadu. Vidimo sada, tu su bekovi iz Vrbasa sa brojem 15 Orbović. Vidimo sa brojem 14 i mladog Marka Đokića, igrača niškog Železničara. Govorio sam o bekovima Vrbasa, upravo Perović ima loptu, odigrava do Orbovića. Desno krilo je reprezentativac Partizana. Lopta ne ulazi u gol, bio to pokušaj Perovića. Abadžić je doprineo da lopta ne uđe u gol. Vojvodina ima novi napad. Govorio sam i o bekovima Vrbasa, to su mladi momci, ali i o ovom momku, igrač sa brojem 19, Bogdan Radivojević. Siguran sam da će u godinama koje dolaze
biti lepa perspektiva i našeg reprezentativnog rukometa, momak koji je karijeru u Partizanu završio ove sezone i od leta se seli u nemački Flensburg s kojim je potpisao ugovor na 4 godine. Zaista šteta za naš klubski rukomet, ali siguran sam da će mu utakmice u nemačkoj Bundesligi dobro doći i da će kroz njih steći iskustvo preko potrebno za našu reprezentaciju. Vidimo sada ponovo Đokića u prodoru. Kažem još jednom, Vojvodina 6-0 u odbrani, igraju prepoznatljivo Pušica i Danimir Ćurković na centralnim mestima u odbrani. To je toliko prepoznatljiva slika, ali ovoga puta Orbović uspeva da savlada Abadžića. Abadžić koji po nekim informacijama posle ove sezone napušta Vojvodinu i odlazi u Sloveniju. Očekujemo potvrdu te informacije u danima koji slede. Siguran sam da će Novosađani i da već sada razmišljaju o pojačanjima. Ono što je do sada dogovoreno, kako smo čuli od direktora kluba Darka Jeftića, to je da će 2 igrača doći. Golman Zaječara Kocić i krilo Kolubare Pilipović su na spisku novih igrača Vojvodine. Sa njima su potpisani 3-godišnji ugovori. Siguran sam da će u prelaznom roku biti još igrača koji će pojačati Vojvodinu, ali kažem, predstoji im velika borba sledeće godine i u regionalnoj SEHA ligi i na međunarodnoj sceni, tako da od njih se može očekivati još igrača. Sada Perović siguran, pominjao sam Perovića i Orbovića, bekove Vrbasa koji su značajno doprineli da rukomet u Vrbasu ponovo doživi renesansu i da se vrati na velika vrata. Momci koji su na spisku juniorske reprezentacije, na spisku selektora Vladimira Dragićevića. Očekuje ih nastup na svetskom prvenstvu, uostalom kao i izabranike Aleksandra Brkovića, koji sa kadetskom reprezentacijom isto očekuje šampionat sveta. Nadi Radovanović je upisao prvu odbranu, iako ima pravo nastupa i za juniorsku reprezentaciju. Već je na spisku bio selektora Vukovića. Vidjet ćemo sada da li će se to ponoviti i kod Vranjača. Jedan sjajan potez Saša Marjanac. Saša Marjanac koji je nekada igrao u Partizanu, već godinama predvodi napad Vojvodine, ponikao u crvenki, momak koji će, siguran sam, i sledeće godine biti od velike pomoći u napadu Vojvodine. Trenutno 2-2. Navijači Vojvodine, oni najvatreniji, aplauzom pozdravljaju svoje izabranike. Mnogo dobrih rukometnih predstava. Dogledamo još jedan pogodak Perovića. I na evropskoj sceni pominjao sam i tu utakmicu sa Lariokom. Novosađani su izgubili sa prevelikom razlikom. 8 golova je bilo u Španiji. Zatim ovde u revanšu imali u jednom trenutku i 6 golova prednosti. Nisu uspeli do kraja da odigraju, da anuliraju tu prednost, ali svakako da je to bilo veliko iskustvo. Ispostavilo se kasnije kao odlično iskustvo za duel sa Partizanom. Ljubomir Jošić se prvi put upisao u listu strelaca. Kada sam govorio o reprezentativcima u selekciji Super lige, moram pomenuti i Ljubomira Jošića koji je bio i u trenažnom centru Rukometnog saveza Srbije u Beogradu, bio na tom širem spisku reprezentacije kao i golman Abadžić. Jošić koji je punih 7 godina igrao u Jugoviću, prošao sve selekcije kluba i onda letos došao u Vojvodinu gde je zaista odigrao jednu dobru sezonu i siguran sam da će on na mestu desnog beka biti jedna od udarnih napadačkih opcija Novosađana i u nastavku sezone. Gledamo sada Marsenića na mestu pivotmena. Ne uspeva Đokić da ga proigra na crti, kažem još jednom, Pušica i Ćurković su neprelazni u odbrani. To je taj iskustvo koje je Vojvodina dobila sa Danimirom Ćurkovićem, koji se vratio iz Španije, član one šampionske generacije Vojvodine 2005. godine. S druge strane, Radivojević, sadašnjost našeg rukometa, nije bio precizan, nije uspio da matira Abadžića. Vojvodina u novom napadu. Pušica je sada u napadu, lopta dolazi do Ćurkovića, ovaj do Steve Popova, Steva Popov siguran. Steva Popov siguran, scena koju su navijači Vojvodine i svi ljubitelji rukometa gledali toliko puta u prethodnim godinama. Steva Popov je pravi kapiten ovog tima, 33-godišnjak koji je ponikao u klubu i to je ta generacija braća Radišić, Steva Popov, to je generacije i Vladimir Mandić,
pripadao kada je došao iz inostranstva, pojačao redove Vojvodine i čini se da su uz njegovo ime i dovedeni u vezu svi ovi trofeji najznačajniji koje je Vojvodina osvajala. Sada predsjednik Skupštine kluba, s druge strane vidimo presečeni napad. Siguran sam da će ovakvih scena biti mnogo. U napadu Super lige siguran Viktor Matičić, juniorski reprezentativac iz PKB-a. Kažem, još jednom u selekciji Super lige, mnogo igrača od kojih tek treba da očekujemo da pokažu šta znaju u rukometu u godinama koje dolaze, a imaće i priliku u reprezentativnim selekcijama da to potvrde. U napadu Vojvodine Marijanac na poziciji srednjeg beka, vidjet ćemo sada solo prodao, njegov nije uspeo da matira mladog Mihajla Radovanovića, momak koji je prošao sve reprezentativne selekcije, a u Partizan je došao iz čačanske mladosti 2009. godine. Samo 21 godinu, to je zanimljiva odluka selektorskog tima da ga uvrsti već u ovim kvalifikacijama na spisak seniorske reprezentacije. To je momak koji je zaista svojim odbranama tokom ove sezone pokazao da ima raskošni talent. Jedan od najtalentovanijih golmana u ligi, uz pomenuto Kocića iz Zaječara, koji je bio najbolji pojedinac na završnom turniru kupa prethodnog vikenda. Evo, dok gledamo napad Vojvodine, vidjet ćemo sada i kontru koju predvode igrači Vrbasa. Moj kolega Aleksandar Šeguljev ima sagovornika koga ćemo upravo čuti u ovom momentu. Jeste, dok se utakmica nije potpuno zahuktala, vreme je da porazgovaramo sa prvim od sagovornika planiranih za danas. Rade ga je već pominjao. Dakle, Vlada Mandić je predsjednik Skupštine kluba, ali i član one šampionske generacije 2004-2005. Vlado, one muke, napori koje je donela ova sezona, nagrađeni su titulom. Ovo je vreme za slavlje i za opuštanje. U skladu sa tim i ova nesumnjivo sjajna predstava koja nas čeka. Pa jeste, dobro ste, pravo ste. Definitivno jedna veoma teška sezona. Realno cijela rukometna javnost je vidjela Partizan kao osvajača titule i kao glavnog favorita. Mi smo pokazali dobrom igrom, igračkim kadrom, stručnim kadrom da ipak Vojvodina zaslužuje tu ulogu i na kraju smo u nekoj neizvjesnoj završnici došli do tog osvajanja titule. I onako baš kako treba, nije završeno 5-6 kola prije kraja i nije se 5-6 kola prije kraja znao osvajač titula, nego to bukvalno zadnje kolo, zadnji minut je odlučivo tog osvajača i mislim da je to ta draž u rukometu, da tako uvijek treba da bude. A ja kao predsjednik Skupštine mogu da izrazim veliko zadovoljstvo, veliku sreću što sam eto kao prvu godinu kao neki funkcioner, da kažem, posle igračke karijere uspio da osvojim i to odmah titulu. Nadam se da će nastaviti tako. Vlado, ovo je za vas druga titula u Vojvodini. Prvu ste osvojili kao igrač, ovu drugu, jel da, u drugoj jednoj funkciji. Šta je bilo teže, tada igrati ili sada gledati? Pa iskreno, teže mi je sad bilo zato što ne mogu da učestvujem igrački. Ne mogu na terenu da pomognem mojim saigračima, drugovima, nego to na neki način pomažem iz kancelarije. Tako da mi je zbog toga teže, ali fizički mi je puno lakše. Nisam morao da se znojim, a osvojio sam titulu i opet ću dobiti medalju. Tako da, ali opet, kao pravi sportista, ja sam pokušavao i htio sam čak da se vratim u ovu sezonu, da odigram barem tu završnicu, ali prosto nisam ni imao vremena, niti sam mogao i nisam htio nespreman da ulazim u cijelu tu sezonu. Ali opet, važno je da je uzeta titula sad. Ja kao igrač, kapiten ili predsjednik Skupštine nije važno je da je uzeta titula. Vojvodina je uradila veliku stvar, ali čekaju još veće stvari. Seha liga, šanse i za Ligu šampiona. Će Vojvodina biti spremna i sposobna da odgovori na te izazove? Sigurno da hoće. Mi smo i ove sezone i prošle sezone, mada sam prošle sezone bio igrač Partizana, ali Vojvodina je ove sezone ušla s velikim ambicijama. Eto, sad smo ostvarili tu jednu, da kažem, početnu ambiciju osvajanje titule. Meni je žao što nismo uzeli duplu kronu, jer smo bili spremni za to. Sljedeću sezonu ulazimo, da kažem, daleko spremni, jer nas već izazovi očekuju Liga šampiona, prvenstveno kvalifikacije u septembru, zatim Seha liga, pa naša liga, pa naš kup. To su bukvalno neka 4 takmičenja koja će nas sljedeće sezone trebati, koja će nas pratiti sljedeće sezone. Jednostavno morat ćemo puno bolji igrački i veći igrački kadar da organizujemo, da nađemo i tu, kako bih rekao u rukometnom žargonu, dužu klupu. Mislim da s ovim osvajanjem, s ovom titulom ćemo i privući malo i grad i neke sponzore, privrednike i neka državna preduzeća. Siguran sam u to da ćemo samog grada dobiti pomoć, kao što smo imali ove
ove igračke sezone. Tako da mislim da možemo u našoj ligi naravno očekujemo opet osvajanje titule, osvajanje kupa, super kupa, a što se tiče Lige šampiona, tu treba ipak biti realan. Ne možemo mi, jedna Vojvodina ne može se poredi sa Kilom, Montpellierom i Magdeburgom i sličnim nekim klubovima koji imaju 20-30 puta veći budžet nego Vojvodina. Ali prvenstveno se mi kvalifikujemo pa ćemo onda dalje da pričamo. Vidjet ćemo šta će biti onda. Vlado, najlepše. Hvala, čestitke još jedan put. Toliko od nas za sad. Rado. Hvala, Aleksandar. Čuli ste i ono što je govorio Vladimir Mandić, svakako momak koji je tokom igračke karijere imao mnogo uspeha, sada mu je lepo krenula i funkcionerska karijera. Ako se ispostavi tačima, siguran sam da hoće sve ovo što je govorio i što je nagoveštavao, očekuje mnogo razloga za zadovoljstvo navijača Vojvodine, pre svega sve ljubitelje rukometa u našoj zemlji. Situacija na terenu kao i na početku utakmice dosta neizvesno, ali gledamo iz tog rezultatskog ugla sada Barišić i Cupara, 1-1 Cupara, mladi golman Vojvodi, odnosno Crvene zvezde, izvinjavam se, kadetski reprezentativac naše zemlje, ovoga puta izašao kao pobednik iz duela. Novi napad za selekciju Super lige. Vidimo sada jednu promenu na srednjem beku. Mladi Janja Vojvodić sa brojem 26, obratite pažnju na tog momka. Momak koji ima samo 18 godina, kadetski je reprezentativac naše zemlje, već 3. godinu igra u seniorskoj konkurenciji. Momak kome predviđaju sjajnu karijeru. S druge strane Nikola Perović, njegov saigrač iz Vrbasa, postiže već 4. gol i čini se da je Perović nekako najozbiljnije shvatio ovu utakmicu. Sve što je do njega, on je postigao pogodak iz izglednih situacija. Matiro Abadžić je već 4 puta i najefikasnije je igrač na ovoj utakmici. Govorio sam o momcima iz Vrbasa, siguran sam da će biti prilike da pomenemo i ostale. Evo sada gledamo i u odbrani promenu u zoni selekcije Super lige. 5-1 se igra sa isturenim Vanjom Milićem iz Partizana, juniorski reprezentativac, još jedan koji je počeo karijeru u Partizanu, potom igrao i u Sinđeliću, u Staroj Pazovi, PKB-u, vratio se u Partizan i sada se sa svojim bratom, našim seniorskim reprezentativcem Nemanjom Milićem menja na toj poziciji. Novi promašaj Vojvodine, novi napad selekcije Super lige i sjajna akcija. Ovo je bio Cepelin, Dua iz Partizana, Dua krila. Radivojević je odigrao za pomenutog Vanju Ilića, ovo je na sjajan način završio akciju i sada prvi put 2 gola prednosti za selekciju Super lige. Čini se da će trener Momir Rnić ovo morati ozbiljno da shvati. Sad ćemo da vidimo. Evo upravo tako promenit će golmana. Šansu će dobiti umesto Stanka Abadžića, reprezentativca naše zemlje, i mladi Luka Arsenić. 19 godina ima, juniorski reprezentativac naše zemlje. Vidjet ćemo kako će on braniti. Mnogo poznatih lica ovde na tribinama. Da kažemo i to da je danas u Novom Sadu u okviru cele ove svečanosti završetka Super lige, tokom koje će biti dodeljene na kraju utakmice i nagrade najzaslužnijim pojedincima, odnosno najkorisnijim igračima, najuspešnijim klubovima. Održana i sednica zajednice klubova. Govorilo se pre svega o tom sistemu takmičenja u narednoj sezoni. Klubovi su dobili još nedelju dana da se pismenim putem izjasne o tome da li žele da liga ostane sa 14 ili 12 klubova, ako izuzmemo Partizan i Vojvodinu, u kojoj će igrati Seha ligu naredne godine. Vidjet ćemo koja će biti njihova konačna odluka. Brković sada menja svoje igrače. Vidimo da je izašao Radivojević. Sa brojem 2 je i mladi Vrgović, Nikola Vrgović, kadetski reprezentativac, član Jugovića, momak koji je član te generacije koja je potekla u Kaćkoj akademiji rukometa, kako vole da je nazivaju ljudi iz Kaća. Na terenu je i momak sa brojem 23, Vojislav Brajović, član Crvene zvezde, koji se nalazi na spisku i juniorske i kadetske reprezentacije, tako da predstavlja u svakom slučaju veliku perspektivu našeg rukometa. Janja Vojvodić, još jedan mladi rukometaš, je pokušao na drugoj strani da matira Luku Arsenića, nije uspeo. S druge strane Steva Popov,
siguran Steva Popov koji na pravi način, iako spada u kategoriju najstarijih igrača na terenu, izvršava svoje obaveze i donosi novo izjednačenje. To se mogli očekivati u ovoj utakmici. Mnogo izjednačenja, mnogo atraktivnih poteza. Vidjet ćemo da li ovi momci čekaju tu završnicu da onda prelome rezultat ili žele da se nekim atraktivnim potezom na pravi način i pokažu i publici, ali i ljubiteljima rukometa koji prate ovaj prenos iz Slane bare. Nove promene u sastavu tima. Imaćemo priliku da predstavimo i ove momke, dogledamo novi pokušaj Brajovića, brz kontranapad, Steva Popov u novom kontranapadu, ali ovoga puta Cupara sigurno. Ovoga puta mladi Vladimir Cupara, čuvar mreže Crvene zvezde, siguran. Brz kontranapad, s druge strane mladi Arsenić brani, nova kontra. Strahinja Stanković ne uspeva da baci Cepelin. Sada se igra brzo, uz poneku grešku, ali zaista atraktivan rukomet. Sada Brajović ono što nije uspeo malo pre, sada uspeva. 18 godina, desni bek Crvene zvezde. Vidite još jednom na koji način je sjajnim udarcem matirao Arsenića. I doneo novu prednost svojoj ekipi. Vidimo sada i na terenu u odbrani igrača sa brojem 5 pivotmen Kolubare, Milašin Trivić, juniorski reprezentativac naše zemlje. Steva Popov ne uspeva. Svira se 7 metara. Svira se 7 metara. U ovoj situaciji Nemanja Beloš, kadetski reprezentativac Jugovića, je faulirao Popova, a ovaj će pokušati da realizuje najstrožu kaznu. Popov protiv Cupare. Ovoga puta siguran. Popov nije ponovio grešku kada je Barišić mislio da će lako savladati Cuparu. Popov je bio siguran i izjednačio se sa brojem pogodaka sa Perovićem, desnim bekom selekcije Superlige, a članom Vrbasa. Novi napad selekcije Superlige. Vidimo sada i Stefana Ilića, koji je pokušao i bio siguran. Stefan Ilić, član Jugovića, još jedan od članova te generacije koja je ponikla u Kačkoj akademiji rukometa. 20 minuta već u toku. Vidimo identična realizacija pokušaja sa 9 metara, s tim što je selekcija Superlige postigla 6, a Vojvodina 3 pogotka. Ali sada se vratio Jošić, vratio se Marijanac. Pušica igra u ovom trenutku levog beka. Odlična kombinacija, ali Cupara još jednom siguran. I sada i baca i kontranapad. Ovo je brza kombinacija na koju na pravi način završava Mladen Šotić, kadetski reprezentativac Crvene zvezde. Jedan od najmlađih momaka na terenu. 17 godina samo ima ovaj momak. Ako kažemo Crvena zvezda, siguran sam da svi znate da je tim iz Beograda pratilo mnogo problema ove godine. Oduzimani su im bodovi zbog dugovanja igračima. Ipak uspeli su da izbore opstanak u Superligi i da na pravi način završe ovu sezonu. Trener Peruničić izvukao maksimum iz momaka, a siguran sam da će neki od njih, poput Šotića, golmana Cupare ili Brajovića, i na ovoj utakmici pokazati da imaju veliki potencijal. Vidimo sada novi napad. Na terenu su momci iz Jugovića. Pominjao sam ih u prethodnom trenutku. Beloš, tu je Ilić, ali još jednom ću prepustiti reč mom kolegi Aleksandru Šeguljevu koji ima novog sagovornika. Jeste, Rade, vreme je za još jedan predah i za novog sagovornika. Ovog puta sa nama je Rajko Imbronjev, sada obavlja ulogu delegata, nekadašnji sudija, nekadašnji prvotimac Vojvodine. Gospodin Imbronjev, imamo Partizan koji dugo dominira u domaćoj ligi. Sada se Vojvodina pokazala kao dostojan, čak eto i bolji konkurent. Koliko je to bitno za domaći rukomet? Mala korekcija, ne više delegat. Jednostavno, moj životni opus teče tako, maksimalno se uključujem u svaki segment rukometa. Prvo kao igrač, posle kao sudija, i morao sam da izaberem da li rad u klubovima ili nastavak u sudijskoj organizaciji kao delegat, kontrolor. Ja sam se opredelio za ovo drugo, jer mi je tu bio veći izazov i mislim da mogu više da dam
nekih svojih iskustava, ne samo tokom svoje karijere, nego ono što sam stekao sudeći po terenima u inostranstvu, ne samo Evrope, nego i celog sveta. Što se tiče na konkretno vaše pitanje, suština je u sledećem. Mislim da je jako dobro, zato što je po meni ovo jedan novi model osvajanja šampionske titule. Naime, mislim da su ovo trenuci kada treba dozvoliti sebi da se progovori koja reč iskreno. Ne bi bilo problem da ja retorički iznesem par činjenica i to bi sve bilo precizno i tačno, ali sad, pošto trenutno u klubu nisam u epicentru događanja, nego na obodu, mogu da govorim i kao vox populi. Većinsko mišljenje, pretežno mišljenje ljudi koji prate rukomet, ne samo u Novom Sadu i u Vojvodini, su rekli i misle da je ova titula osvojena na jedan vojvođanski način, u pozitivnom smislu reči, znači ja bih čak dodao laloški, pa onda na to novosadski, a kada te dve stvari, onda mora da ide i znak jednakosti gospodski. Do sada smo uvek uobičajeno bilo da osvajanje trofeja plate neke afere, neki pritisci, neko spinovanje javnosti. Sada imamo situaciju da je to sve bilo relaksirano, stidljivo, onako laloški, polako, ali korak po korak i došlo se, niko nije izašao ispred kluba, najavio, opteretio službena lica i rukometnu javnost, mi moramo uzeti trofej ove vrste ili druge neke vrste, znači šampionsku titulu klub. Ovo je bio jedan specifičan način i zato mislim da je nov kvalitet da može i na ovaj način da se osvoji trofej. U svakom slučaju jedna jako dobra stvar. Rukomet u Novom Sadu od uvek je bio popularan. Ako sudimo recimo po masovnosti Kampa Rastimo i turnira koji dolaze zajedno s njim, koliko ova titula može da doprinese još više toj masovnosti? Svaki pozitivan rezultat normalno da doprinosi tome. A ja mislim da sticaj okolnosti da smo imali u poslednjih godinu dana dve grupe takmičenja na evropskom, muškom seniorskom i ženskom seniorskom i ovo što nam predstoji svetsko prvenstvo za žene, opet jedna grupa, izuzetno kvalitetna, mislim da će doprineti povećanju broja zainteresovanih kod mladih i da će među ženskom populacijom doprineti popularnosti, tim pre što smo juče održali jednu vrlo uspešnu sednicu Gradskog rukometnog saveza, Skupštine, na kojoj sam ja predsedavao, i nama je glavni cilj rad sa mladima i ženska populacija. A ova titula na sve to dolazi kao šlag na tortu i da vam kažem i ovo, ne samo u Novom Sadu, nego i u ovim opštinama koje se nalaze na obodu grada, mnogo je imao uticaja ovaj hod do šampionske titule rukometaša Vojvodine i ko je bio čest posetilac, naravno kad se ne preklapaju utakmice, kad se igralo nedeljom ili petkom, mogli ste vidjeti veliki broj ljubitelja rukometa, ne samo iz Novog Sada, Kaća, Futoga, nego i iz Temerina, Žablja, Čuruga i okolnih mesta. Da, još za kraj jedno pitanje iz tolikog iskustva, prosto šta predviđate Vojvodini u narednoj sezoni gde čekaju novi izazov? To je teško sada pretpostaviti, znate, svi smo svesni situacije u kojoj živimo i radimo i okruženja u kojem se nalazi klub. Realno je pretpostaviti i to je opet jedno životno iskustvo. Ne možete ostati na istom, jer kad ste na istom, onda vi u stvari stagnirate, drugi napreduju. Znači, moraju biti ambiciozni ciljevi, mora postojati želja da se podigne nivo i kvaliteta i naravno takmičarskih rezultata koje planiramo. Gospodine Brane, najlepše vam hvala. Vraćamo se na teren, Rade. Upravo tako, gledalci su mogli da vide, Vojvodina je stekla prvu osetniju prednost. Ajde da kažemo da su imali dobru realizaciju u napadu, ali odličan je bio mladi Luka Arsenić, 19-godišnjak, juniorski reprezentativac na golu Vojvodine. Svojim odbranama je
doprineo značajno da Vojvodina dođe do 4 gola prednosti i evo već sada osetnija prednost. Vidjet ćemo kako će momci selekcije Superlige reagovati. Reaguje odmah Orbović. U ovom trenutku postiže svoj drugi pogodak igrač Vrbasa. Sada Vojvodina u novom napadu. Evo sada kada posmatramo bekovski trio Vojvodine, u ovom trenutku Pušica koji igra na poziciji srednjeg beka ima 22 godine. Sa njegove leve i desne strane su Damjanović i Stjepanović, momci od 19 godina. Pušica sada pokušava da proigra Čupkovića na poziciji desnog krila. Čupković koji je bio povređen tokom drugog dela sezone, vratio se na teren i siguran sam da će predstavljati pojačanje. S druge strane, Nemanja Beloš, igrač Jugovića, se upisao u listu strelaca i očas posla se prednost istopila. Sada je samo 17-15. Ponovit ću još jednom, siguran sam da nikome rezultat nije u prvom planu. Momci su došli da proslave titulu, govorimo o igračima Vojvodine, a članovi Superlige predvođeni Aleksandrom Brkovićem, trenerom Partizana koji za sebe ima 3 zaista uspešne sezone, 2 titule, 2 superkupa, 2 kupa, 2 učešća u Ligi šampiona. Ove godine je osvojen kup. Sada se sviraju koraci. Kažem, Brković i selektor naše kadetske reprezentacije koji očekuju učešće na svetskom prvenstvu u Mađarskoj. Biće mnogo zanimljivih utakmica. Očekuje nas vrela reprezentativna sezona, ajde tako da kažemo. Sve na čelu i sa utakmicama seniorske reprezentacije. Igramo sa Rusijom i Bosnom i Hercegovinom. Predvodit će nas novi selektor Ljubomir Vranješ, nekadašnji reprezentativac Švedske, sada trener Flensburga. Vidjet ćemo kako će to izgledati, ali ono što je najbitnije to je da Savez brine i o mladim momcima. Ponovit ću još jednom, 8 juniorskih, 6 kadetskih reprezentativaca u ovom sastavu selekcije Superlige. Cupara sada sjajno brani kadetski reprezentativac iz redova Crvene zvezde. S druge strane, Beloš neuspešno do Marsenića i brz kontranapad. Marijanac, vidjet ćemo neku njegovu majstoriju, matirao je rutinski Cuparu i doneo ponovo 4 gola prednosti ekipi Vojvodine. Vojvodina koja je navikla da pobeđuje ove godine, tako da i u ovim revijalnim utakmicama za njih nema opuštanja u pojedinim trenucima. Kažem još jednom, i to je ono što je govorio Vladimir Mandić u razgovoru sa mojim kolegom Aleksandrom. Upravo je govorio o tome da je Vojvodina bila nadomak i duple krune. Siguran sam da bi to bio još jedan sjajan meč sa Partizanom u finalu kupa. Zaječar je bio bolji na sedmerce, ali sada vidimo da ovi momci iz Vojvodine zaista imaju potencijal. Vidjet ćemo sada i Uroša Elezovića u napadu. Uroš Elezović, ako sam pominjao da su informacije za Abadžića da će otići u Sloveniju na kraju ove sezone, isto tako se priča i za Uroša Elezovića koji je bio u inostranstvu, ove zime došao iz Vrbasa u Vojvodinu, igrao tokom karijere i u Francuskoj i u Sloveniji i u Švajcarskoj. Momak koji je značajno doprineo da Vrbas tokom prvog dela sezone zabeleži seriju od 7 pobjeda, primakne se do tog trećeg mesta koji su na kraju i odbranili. S druge strane, već ove sezone može da napusti klub i to je ono što ne valja. S druge strane, gledamo i Radivojevića. Njega sam pomenuo kada sam govorio o tim momcima koji odlaze. Mladi, do skora igrač Partizana, u buduće član Flensburga. Tako da vidjet ćemo na koji način će oni igrati u inostranstvu. U odjevi za prvo poluvreme Vojvodina vodi 19-16. Ponovo dajem reč mom kolegi Aleksandru Šeguljevu. Da, dok se momci ne vrate na teren, obavit ćemo još nekoliko razgovora. Za početak, tu je Milan Đukić, predsjednik Vojvodine. Gospodine Đukiću, svi smo svesni u vremenu u kojem živimo, sredstava je realno malo u svim klubovima. Ipak Vojvodina uspeva da ima zaista jedan respektibilan tim. Da li tako nešto možemo očekivati i sledeće sezone? To je pravo pitanje, vjerojatno za sledećeg sagovornika, ali realno... Pitaćemo i sledećeg sagovornika. Naravno. Pa realno, rukomet je još uvijek na svu sreću, na našu sreću, na sreću i Vojvodine i svih ostalih timova Superlige, još uvijek jeftin sport gde se sa prilično malo sredstava, malo u komparaciji sa fudbalom ili sa košarkom ili sa skupim sportovima, gde se dakle sa malo uloženih sredstava može napraviti puno toga. Mislim da smo mi dobar primjer toga.
ovo je lepo i zaista je hvala i Radio televiziji Vojvodine što je danas sa nama kao i na evropskim utakmici. Nadam se da tek od jeseni nam slede evropske utakmice prave i sve ostalo. Zaista sa malo uloženih sredstava uspeli smo da napravimo, ja mislim, dobar rezultat posle 2007. godine. Ponovo je titula u Novom Sadu. To su sredstva koje ne mogu da se porede sa fudbalom ili sa košarkom ili sa ostalim skupim sportovima i na našu sreću to je tako. Uspeli smo to zaista sa malo sredstava uloženih. Vojvodina imala i uspone i padove, osvajanje one titule, onda zamalo ispadanje iz lige. Prosto, kada govorimo o budućnosti, nadamo se samo usponima. Kakvi su dugoročni planovi? Naši dugoročni planovi u ovom momentu, ja bih volio da ih pravimo na 7-8 godina, ali prinuđeni smo zbog svega, znači svesni smo mi i ekonomske situacije i privredne i da privredni tokovi diktiraju sve, pa i sport i ulaganje u sport. Dakle, mi možemo da pravimo planove na naredne možda 2 ili 3 godine. Kada smo osvojili kup 2011. godine i kada smo ambiciozno rekli da ćemo doneti još jedan trofej misleći na ovaj, a iz neke kulture ne govoreći o tome da je to, planirali smo to kao što sada planiramo da bi eventualno u nekom periodu od 3-4 godine mogli da napravimo respektabilnu evropsku ekipu. To jesu planovi, to jesu neki planovi koji su nekad možda na ivici bajke, ali eto, snovi se ostvaruju uglavnom onda kada ih sanjate. Ako ih nemate, onda se neće ni ostvariti, to je sigurno. Dakle, za sada još uvijek su naši ti planovi vezani pre svega za SEHA ligu, za ligu čiji je sponsor u sledećoj sezoni South Stream. Mi smo tu onako ekipa koja zajedno sa Partizanom neće igrati neku preteranu ulogu, ali ćemo se truditi da sa onim što imamo napravimo dobar rezultat. Očekujem da s kvalifikacije za Ligu šampiona, znamo svi kako je Partizan prolazio prošle godine u Ligi šampiona i znamo svi da, nažalost, tim kreira novac i to je to. Tako da naši planovi jesu da pokušamo da i sledeće sezone jedno titul završi u Novom Sadu, a negde u nekom daljem periodu od 3 godine da napravimo jednu ekipu koja će biti respektabilna. Malo bi neskromno bilo da pričam sada, da bi volio da bude Vesprem u Novom Sadu, ali ajde neka bude nešto što liči na Vesprem. Ono što je Vojvodina od uvek imala, to je izuzetna baza mladih igrača. Pretpostavljam da je rad sa mladima jedan od prioriteta u budućnosti. Pa jeste, znači da se ne lažemo, većina ovih igrača koji su sada na terenu nisu ponikli u Vojvodini. Kažem nažalost, zato što klub je negde 2007. godine zatečen u stanju u kom je zatečen, da ne pričamo o ovim lepim trenucima, o svemu tome. Od tada je krenula škola i mi sada očekujemo da u ovoj sezoni dvojice igrača potpišu prve profesionalne ugovore sa prvom ekipom, a to su klinci koji su 2007. godine imali 10 ili 11 godina. Tako da svake sledeće godine će po 2-3 igrača dolaziti. Ta baza se sada širi, proširena je na školu u delu grada gde se nalazi hala i gde nam je sedište kluba i sve proširena je na Veternik, proširit ćemo na još 2 škole i onda kad imate tu bazu onda možete da budete sigurni da ćete imati igrače bar za domaću ligu. Ok, za evropske ćete sigurno morati na tržištu da ih tražite, ali za ove ćemo moći sigurno iz sopstvene škole. Gospodin Đukiću, najlepše vam hvala i želimo sreću u budućnosti. Tu je gospodin Dušan Bajatović, generalni direktor Srbijagasa. Kako kaže gospodin Đukić, Srbijagas je bio sa Vojvodinom i u momentima kad je Vojvodina osvajala titule, ali i u momentima kada je bila na ivici ispadanja iz lige. Šta ta saradnja donosi u budućnosti? Ja pre svega želim da čestitam ovim momcima. Pre 2 godine grupa rukometnih entuzijasta je došla kod mene i uspeli su da me ubede da uložimo pare u rukomet, što kod nas ovako deluje danas strašno. Nažalost, veoma je loše kad govorimo o tome da novac mora da stvara ekipa, ali ti mladi ljudi zaista moraju da imaju uslove za trening, moraju da imaju neke prihode koje mogu da im pomognu da se školuju i sve ono što im pripada. I ja moram da kažem, Milan je to propustio, da je ovo jedina državna titula, znači sa republičkog nivoa, koja je trenutno u Novom Sadu i u Vojvodini. Ja sam im pre 2 godine dao reč da ukoliko uspeju da uđu u Evropsku ligu, da ćemo mi nastaviti da ih finansiramo, to neće moći u budući da bude samo Srbijagas. Pretpostavljam da će to biti neki drugi sponzori, ali mi smo to obećali i mi ćemo nastaviti da finansiramo i drago nam je da Srbija, Vojvodina i Novi Sad u stvari ima jednog evropskog ligaša i ja sam potpuno siguran da u neke 2 do 3 godine, ukoliko se kontinuirano nastavi finansiranje, ulaganje, ukoliko ova hala ostane na raspolaganju za evropske utakmice Spensu ovde u Novom Sadu, ovi momci podmlađeni sa ovom ekipom iskusnih igrača Steve Popova imaju šanse. Dobro će se utrenirati i u evropskom iskustvu, usledi ova liga Južni tok, dakle South Stream, gde imaju zemlje učesnice, dakle Južnog toka i tu smo malo pomogli našim rukometnim ekipama.
Rukomet je uvek bio trofejni sport što se tiče srpskog sporta, kao i košarka, kao i odbojka. Nažalost, mi mnogo više ulažemo u fudbal, koji daje najmanje rezultata nego u ove trofejne sportove, poput odbojke, rukometa, košarke. Videli smo naših tenisera, recimo u borilačkim veštinama i tako dalje. Ali evo, potrudit ćemo se. Nekoliko nas iz privrede i obećali su finansiranje ovim momcima i ja se nadam da više nećemo toliko govoriti o novcu, nego da ćemo govoriti kako da se ovaj klub organizuje i kako da oni zaista budu tako organizovani, tako pomognuti da mogu da imaju kakav takav evropski rezultat. Dakle, možda možemo obećati navijačima da ako Vojvodina uđe u Ligu šampiona, a paralelno s tim bude morala da igra SEHA ligu, da će uspeti da isprati sva ta gostovanja i sve što te dve lige donose. Pa ja nikad nisam slagao, neću ni sad, iako to možda ne deluje tako u javnosti. Obezbedit ćemo, dakle, sva potrebna sredstva Vojvodine za učešće i u Evropskoj ligi, dakle i u ligi sa Austrijama, koja će se, da kažem, regionalno ovdje na neki način igrati. Omogućit ćemo im da imaju izvesna pojačanja ako žele da igraju Euroligu i ono što je najvažnije da u narednim 2 do 3 godine kontinuirano razvijaju ovaj tim, da ga podmlade, dakle da oni imaju potrebno iskustvo i zaista ćemo onda imati jednog evropskog igrača, na kraju krajeva jednog srpskog igrača koji će moći da konkuriše Partizanu i Zvezdi. Ja trudim se u ovom momentu da budem lokal patriota zato što mislim da je malo gradova u Srbiji koji imaju potencijal da finansiraju sport. Nažalost, to je danas samo Beograd. Potencijal ima i Novi Sad, tu je NIS, tu je Srbijagas, tu su neka osiguravajuća društva. Moramo se malo i lokal patriotski okrenuti da i od Novog Sada napravimo sportski centar. Zašto ne i od Niša, zašto ne od Subotice, zašto ne danas sa Fijatom i od Kragujevca, jer tako ćemo vratiti onaj sportski duh Srbiji. Da ovo naše takmičenje ne bude da čekamo da neki naš tim prođe 1 ili 2 kruga kvalifikacija pa da ga gledamo tamo gde želimo da vidimo sebe, to u Evropi. A zaista moram da pomenu, to je mlada ekipa entuzijasta, niko ovde koliko ja znam, čak ni igrači ne uzimaju nikakav novac, oni traže, dakle, mesto za sebe u onom pravom sportskom duhu tek reči, koliko sam ja razumeo Milana, tek sad će uslediti kakve takve ugovore da bi se ta pojačanja zadržala i mi ćemo im stvarno pomoći. Mislim da treba da im pomogne i Novi Sad, i Vojvodina, i vlada Republike Srbije u krajnjoj liniji, odnosno svi oni koji misle da u ovom momentu Srbija treba da ima predstavnika u Evropskoj ligi. Garoviću, najlepše vam hvala. Vojvodini naravno u budućnosti želimo sve najbolje, a sada je vreme da se vratimo na teren. Rade. Čuli ste šta su dugoročni, hajde kažemo i srednjoročni planovi rukovodstva Vojvodine, sponzora i prijatelja kluba. Na terenu situacija nepromenjena kao i na završetku prvog poluvremena. Vojvodina vodi 4 gola razlike na startu drugog poluvremena. Izmene su gotovo hokejaške, kombinuju i Momir Rnić i njegov kolega na klupi selekcije Superlige Aleksandar Brković, strateg Partizana. Vidimo sada u napadu, hajde kažemo formalno, gostiju na ovom susretu Janja Vojvodić, Nemanja Orbović. To su momci koji sa bekovskih pozicija napadaju gol Bogdanovića. Milutin Bogdanović je 28-godišnjak koji je došao zimus iz Niškog Železničara u Vojvodinu, a sada vidimo pogodak reprezentativca naše zemlje Mijajla Marsenića, člana Partizana. S druge strane Vojvodina ide u brz napad. Elezović ima loptu. Uroš Elezović, koji je značajno doprineo osvajanju ove titule, bio jedan od glavnih igrača u napadu Vojvodine uz Jošića. Udar na igla Novosađana u drugom delu sezone kada su ostvarene sve te silne pobjede. Ako se ne varam, niz je bio 12 ili 13 pobjeda u drugom delu prvenstva i zbog toga je titula došla u Novi Sad. Na golu selekcije Superlige sada je Uroš Tomić, mladi golman Zaječara, 20-godišnjak, momak koji je doprineo svojim odbranama sjajnom rezultatu Zaječara, 4. mesto u ligi i plasmanu u finale kupa. Vidimo sada i napad Vojvodine, netipično za Marijanca da je na poziciji levo krila. Levo krila, mesto koje je ove godine, na kom je ove godine igrao Vukašin Stojanović, reprezentativac Bosne i Hercegovine. Siguran sam da ste primetili majice na kojima piše "Svi smo mi Kale", one su upravo posvećene Vukašinu Stojanoviću, momku koji je zaista odličan bio tokom ove godine. Potpisao je ugovor sa švajcarskim Krijensom, ali je povredio koleno i nije mogao da pomogne ni svojim saigračima da dođu do šampionske titule, a neće moći ni svojim novim saigračima u Švajcarskoj na početku sezone. S druge strane, Stevu Popova je na mestu pivotmena zamenio Vladislav Veselinov.
momak koji se konstantno menja na toj poziciji sa kapitenom Novosađana. S druge strane, drugi pivotmen na ovoj utakmici, Mijajlo Marsenić, s druge strane, reprezentativac naše zemlje, momak od koga se tek očekuje da bude prava uzdanica i naše reprezentacije i Partizana, momak koji zaista svojom konstitucijom odskače od saigrača i momaka koje su njegovo godište. Ako kažem da je on sa svojih 20 godina od 2010. u Partizanu prošao sve reprezentativne selekcije, zaigrao i za seniorsku reprezentaciju, siguran sam da će predstavljati lepu budućnost. Sada vidimo u napadu Vojvodine Pušicu. Miljan Pušica, momak koji je na početku ove sezone bio i povređen, imao i nekih administrativnih problema da završi papirologiju oko prelaska iz Crvene zvezde u Vojvodinu. Kada se sve to završilo, odigrao je sjajno u nastavku sezone i bio sigurno i u odbrani, ali i u napadu jedan od momaka koji su doneli Vojvodini titulu. Sada u napadu selekcije lige vidimo i momka sa brojem 18, Nikolu Miloševića iz Radničkog iz Kragujevca. Kada pominjemo tu ekipu, moramo istaći da su nas i oni dobro predstavljali na Evrosceni ove godine. Igrali su u četvrtfinalu Challenge kupa. Poraženi su od beloruskog predstavnika, igrali su dve utakmice na strani, ali pobedama protiv litvanskog i grčkog tima pokazali da je naš rukomet s pravom na poziciji, pa da kažem u nekoj sredini po kvalitetu što se tiče evropskog klubskog rukometa. Siguran sam da će neki od ovih momaka u godinama koji dolaze doneti novi kvalitet našim klubovima i samo ukoliko bude dovoljno i sredstava i razumevanja čelnika klubova ostvariti i zapaženu karijeru u našim klubovima, samim tim doprineti i njihovom uspehu na međunarodnoj sceni. Mijajlo Marsenić je sada ponovo bio u prodoru, svira se 7 metara zbog prekršaja, iako je Bogdanović odbranio njegov udarac. Vidjet ćemo ko će sada na liniju 7 metara, Bogdan Radivojević. Kao da trener Brković želi da publika što više vidi mladog Bogdana Radivojevića, desno krilo Partizana od naredne sezone nemačkog Flensburga. Radivojević i Bogdanović 1-1. I siguran Bogdanović, Radivojević ponovo ima loptu i postiže pogodak. Zaista efektan pogodak Radivojevića, smanjuje rezultat na 23-20. Vojvodina u novom napadu. Tempo utakmice je bio na zavidnom nivou, ajde da kažemo, na kraju prvog poluvremena, ali sada se dobro igra. Vojvodina ima 3 gola prednosti. A pravimo malu pauzu, ponovo kolega Aleksandar Šeguljev ima sagovornika. Jeste, evo sada s nama ovdje jednog momaka koji su najdirektnije bili uključeni u osvajanje ove titule, a što se ovo konkretno momka tiče, bio uključeni u osvajanje one prethodne titule. Branislav Radišić, Bane, bio si šampion države i u pionirskoj konkurenciji i onda, jel da, sigurno je san bio dečački, da tako kažem, da se osvoji isto to i u seniorskoj. To ti se dogodilo kad si ti bio, da ne kažem još dečak, ali u svakom slučaju na početku karijere, sada još jedan put kada si u iskusnim igračkim godinama, kad bi poredio te dve titule, šta bi nam rekao? Dobro, svakako da su mi sve titule drage, odnosno svi trofeji s Vojvodine. Imao sam tu sreću i priliku da budem deo uspeha Vojvodine kroz eto već koliko godina i naravno ne bi mogao da uopšte sad pravim razliku neku, naravno, ono mi je bio prvi trofej u karijeri, da kažem, u nekom seniorskom uzrastu, zatim evo sada već nekim, ajde kažem, iskusnim godinama i zrelim, sigurno da onako isto vrlo bitan trofej, naravno samo zbog rukometa i Novog Sada koji ima potencijal da bude evropski rukometni centar. Ti i ostali momci na terenu najbolje znate koliko je ova sezona bila blizu i koliko je bilo pitanje, jel da, nijansi ko će osvojiti tituli. Koliko je publika novosadska možda odnela prevagu u ovoj sezoni? Pa svakako da je ovo jedna od najinteresantnijih sezona, ajde da kažemo zadnjih 6-7 godina. Sigurno da puno hvala publici i svim ljudima koji su nas pratili i podržavali. Bila je izuzetno teška sezona gde smo svaku utakmicu imali neki pritisak i tenziju. Naravno da smo izdržali sve te pritiske, smo mogli snage, a sigurno da ne bi mogli bez publike, bez naše firme i svih ljubitelja rukometa u Novom Sadu. Bane, prošlo je punih 8 godina od osvajanja one prethodne titule. Kakve su ambicije? Sigurno nisu da se čeka još 8 godina do titule u Novom Sadu. Ja sam stvarno izuzetno srećan što Vojvodina posle dosta godina se stabilizovala i stvarno jedan
perspektivi može da bude izuzetno jedan jak, da kažem, rukometni centar. Rekao sam to i u ovom delu Evrope i sigurno me to raduje i samo može da daje podstak svima nama koji smo u rukometu da, naravno, promovišemo, popularizujemo na najbolji mogući način, da Vojvodina stvarno iz godine u godinu ima visoke ambicije i ciljeve, naravno, najviše u rukometu. Bane, najvišu sreću ti želimo, sve najbolje s Vojvodinom. Vraćamo se na komentatorsku poziciju, Rade. Nismo mnogo toga propustili. Ako se kaže da je Steva Popov imao svoju minijaturu, postigao 2 pogotka, jedan sa 7 metara, drugi iz kontra na veoma efektan način za prednost Vojvodine od 5 golova. Svako ko je mislio da će ova utakmica biti završena nerešenim rezultatom, sada je došao do saznanja da možda tako se i ne završi. Ako gledamo ovaj napad Vojvodine, Miljan Pušica siguran, matirao je Uroša Tomića, mladog čuvara mreže Zaječara, koji je trenutno na golu selekcije Superlige, i ovo je prva osetnija prednost. Vidjet ćemo sada kako će Brković reagovati. Siguran sam da on nije uznemiren u ovom trenutku. U ovoj hali je izgubio titulu sa Partizanom, možemo slobodno tako reći, kada je izgubio 2 gola razlike njegov klub protiv Vojvodine. To je bila odlučujuća utakmica. Sada ponovo još jednom lepa poseda na Slanoj Bari. S druge strane gledamo Marka Đokića, koji je uspeo da matira Milutina Bogdanovića, koji je bio siguran u drugom poluvremenu i doprineo da Vojvodina i u ovom revijalnom meču nastavi sa dobrim partijama. Sada gledamo u napadu Uroša Lezovića. Popov pokušava da odigra, nekako lopta dolazi do Marijanca, ovaj pokušava Cepelin, ne uspeva. Lopta je za golmana Uroša Tomića, momka koji je počeo karijeru u Knjaževcu, branio ove godine u Zaječaru i siguran sam da će mu i Zaječar gledati u dobrom izdanju sledeće godine i na Evroceni. Ponavljam, uz Vojvodinu i Partizan koji će igrati i regionalnu Seha ligu i na Evrosceni. Pokušaj sada Marijanac, zaista efektno, nije uspio da nadurdi Uroša Tomića, kažem, i Zaječar će igrati Challenge kupu, kao i ekipa Vrbasa koja je bila, možemo slobodno reći, najprijatnije iznenađenje ovogodišnje Superligi. Ide nova kontra, Marijanac ponovo ima loptu, Marijanac ovoga puta sigurno. Ovakve efektne poteze smo očekivali na ovoj utakmici. Vidimo sada osmehe na svim stranama. Marijanac dobija pohvale od svojih saigrača. Gledamo još jednom sjajan pas golmana Bogdanovića. Marijanac se izvio, prihvatio loptu i onda egzekucija momka koji je, kažem još jednom, ponikao u crvenki, igrao i u Partizanu, potom došao u Vojvodinu i na mestu kreator igre na poziciji srednjeg beka doprineo značajno da Vojvodina dođe do druge šampionske titule u svojoj istoriji. Nije bio uspešan Marsenić, ponovo ide kontra, ovoga puta s druge strane Čupković. Čupković sjajno završava novu akciju svog tima i Vojvodina, onako kako igrala u većem delu prvenstva, lepršavo zaista, izabranici Momira Rnića, ali kažem još jednom i Đorđa Ćirkovića na početku sezone pokazuju da s pravom kvalitetom zaslužuju da se nađu na mestu broj 1 na kraju superligaške trke. Ambicije za nastavak ovog plana koji sprovodi sadašnje rukovodstvo Vojvodine ste čuli u tokom ovog prenosa. Siguran sam da će biti priče i o mogućim pojačanjima novosadskog kluba kada krene prelazni rok do početka sledeće sezone. Ima dosta, ali siguran sam da će u upravi novosadskog superligaša, šampiona naše države za 2013. godinu, ozbiljno prići obavezama koje ih očekuju, ajde pre svega kažemo i u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Vladimir Mandić, predsjednik Skupštine Vojvodine, govorio o toj činjenici da Novosađanima treba dugačka klupa kako bi mogli na pravi način da igraju na 3, odnosno kasnije 4 fronta kada se uključe u drugi deo prvenstva naredne godine. Vidjet ćemo, ponavljam još jednom, nije doneta konačna odluka kako će se igrati taj deo prvenstva kada Vojvodina i Partizan budu igrali u Seha ligi. Da li će biti 12 ili 14 klubova, tu odluku ćemo saznati do kraja meseca. S druge strane, vidimo jedan atraktivan potez momaka i selekcije Superlige. Akciju je završio na pravi način Viktor Matičić, juniorski reprezentativac iz redova PKB-a. S druge strane, napad preko krila Vojvodine, Vladimir Čupković, siguran, kažem još jednom,
došao je iz targeta, bio povređen, pa ja mislim sigurno više od 2 meseca, nije mogao da pomogne sa igračima, ali u finišu se vratio u tim. I on će sa Strahinjom Stankovićem, koji je leto stigao iz Crvenke, sigurno biti opcija trenera Rnića, od koga se očekuje da definitivno kaže da čelnicima kluba i postigne konačan dogovor u narednim danima. Evo vidimo i prvo isključenje na ovoj utakmici. Zaista je fair i korektna bila borba i nadmetanje ovih momaka, dok gledamo Vojislava Brajovića, kadetskog i juniorskog reprezentativca naše zemlje, koji je član Crvene zvezde. Svirano je 2 minuta, vidjet ćemo sada. Uroš Elezović je dobio isključenje i Vojvodina napada sa igrača manje. Evo sad vidimo kako će odreagovati novosađeni u situaciji kada imaju igrača manje na terenu. Stevo Popov čini se da je nekako najraspoloženiji u redovima Vojvodine, najagilniji. Vidimo kako gradi poziciju. Sada je u prodoru bio i Neven Stjepanović, momak sa pasošom Bosne i Hercegovine, samo 19 godina ima, druga sezona mu je u klubu. Pokušao je da matira Uroša Tomića, nije uspeo, ide brz napad. Radivojević ima loptu, ne uspeo da matira Bogdanović. Milutin Bogdanović, 28-godišnjak, predstavlja zaista značajno pojačanje Vojvodine. Ako gledamo dugoročno tim Vojvodine, bilo je promjena i na pozicijama krila. Na početku ove sezone došli su i Stojanović i Stanković, umesto Vukovića Sudžuma. Damjanović, iskusni čuvar meže, je bio u sastavu prošle godine, umesto njega je došao i Bogdanović. S druge strane, momak sa brojem 11, Neven Stjepanović, čiji upravo pogodak gledamo još jednom, će sigurno biti u godinama koje dolaze oslonac tima Vojvodine, momak koji ima sve fizičke predispozicije jednog zaista modernog beka, kako bi sada rekli rukometni stručnjaci, od koga se dosta očekuje i u odbrani i u napadu svog tima. S druge strane, ako smo govorili o njemu, moramo svakako da obratimo pažnju na Vojislava Brajovića, član Crvene zvezde, koji, ponovim još jednom, ima samo 18 godina, već se nalazi na spisku selektora i juniorske i kadetske reprezentacije. Evo, Stevo Popov s druge strane u napadu siguran je, tako da postiže, ako se ne varam, svoj 7. pogodak i sada ubedljivo predvodi listu strelaca. Ako kažemo da je Stevo Popov najefikasniji u Vojvodini, prate ga sa 4 pogotka Veselinov i Stjepanović. U selekciji Super lige Perović, Matičić imaju 4 pogotka također. 47. minut, pa neću da kažem da je Vojvodina obezbedila pobedu, vidjet ćemo kako će se igrati odbrane u nastavku, ali ovo je lepa prednost i siguran sam da svi i u klubu, ali i na tribinama očekuju novu pobedu crveno-belih iz Novog Sada, kojom će na pravi način završiti sezonu, ali napraviti pravo slavlje koje tek očekuje sve igrače i Vojvodine i stručni štab, ljude u rukovodstvu kluba, ali i sve navijače. Posebno će biti svečano kada se bude dodeljivao i šampionski pehar. Gledamo sada napad Vojvodine. Lopta do Marijanca, seče to Brajović. Novi napad, evo sada i Pušica i Stjepanović i Branislav Radišić, koji je od razgovora i pozicije na kojoj je razgovarao sa mojim kolegom Aleksandrom Šeguljevim došao na teren. Da li se sada ohladio, vidjet ćemo u nastavku susreta. Sigurno da neće biti problem da odigra poslednjih 12 minuta ovog susreta. Vidimo sada nove promene i u selekciji Super lige. Kažem još jednom, ovo je bila idealna prilika da publika u Novom Sadu pozdravi igrače Vojvodine, ali i vidi mnogo reprezentativaca i kadetskih i juniorskih i seniorskih u selekciji Super lige, maka koji su obeležili ovu sezonu, i siguran sam da će biti velika perspektiva našeg rukometa i da ćete njihova imena čuti još mnogo puta do sada.
Utakmica se prekida u 49. minutu. Igrači se pozdravljaju. Vidjet ćemo da li će biti nastavka po protokolu. Kako smo dobili, sada treba da usledi onaj najsvečaniji trenutak. U trenutku prekida 31-25 rezultat za Vojvodinu. Vidjet ćemo da li će se uopšte igrati do kraja ili će ovo biti konačan rezultat. Sledi svečanost, kažem, Vojvodina posle 2005. godine i prve titule u Novom Sadu je došla i druga titula, a o nekim detaljima i pojedinostima ponovo moj kolega Aleksandar Šeguljev sa svojim sagovornikom. Dok ne krene ceremonija uručenja pehara šampionima Srbije, vreme je da popričamo sa Darkom Jeftićem, direktorom ovog kluba. Gospodine Jeftiću, siguran sam da ima gledalaca koji nisu potpuno upućeni, pominje se Seha Liga. Kakvo je to takmičenje, kakve će Vojvodina imati rivale sledeće godine? Vojvodina će imati izuzetno ozbiljne rivale, to je jedno regionalno takmičenje koje je prvi put u svojoj istoriji Gazprom uzeo kao generalni sponsor. Učestvuje 8 zemalja sa 12 klubova, zaista vrhunskih klubova koji imaju višestruko veće budžete od Vojvodine, ali ćemo mi hrabro pripremiti ekipu i spremiti da možemo da pariramo koliko toliko tim ekipama. Govorimo o promenama u Vojvodini. Ko konkretno odlazi, ko dolazi? Pa za sad nemamo najavljenih odlazaka. Mislim da smo stvorili klub iz kojeg se teško odlazi. Jučerašnji dan je bio za nas jako dobar. Miroslav Kocić je potpisao na 3 godine ugovor, najbolji golman u Srbiji, ubedljivo. Aleksandar Pilipović, isto od levo krilo iz Kolubare, bivši igrač Partizana, isto član šampionske ekipe Partizana je potpisao isto na 3 godine. Očekujemo u narednih par dana na novih pojačanja. Da li trener ostaje? Sa trenerom se vode ozbiljne razgovore, ima i on uslove prema nama, imamo mi prema njemu, za koji način sve znati. Seha Liga, eventualno Liga šampiona, ima li Vojvodina kapaciteta za to? Pa verujte da trenutno ni mi to ne znamo. Mi se borimo i svakog dana. Mi smo jedini klub koji verovatno neće imati ni godišnji odmor ove godine. Znači od nas već od sutra posle ove dodale pehara i medalja ovim sjajnim momcima, zlatnim momcima Vojvodine i nosičkog rukometa počinje borba, počinje prava borba da stvorimo uslove i ambijent u ovom gradu da se igra tako vrhunski rukomet. Hvala vam najlepše. Čestitke. Rade. Evo, čuli smo kakve su ambicije rukovodstva Novosadskog kluba, kažem, sigurno mnogo informacija u danima koji slede. Veliko slavlje u sportskom centru Slana Bara. Navijači Vojvodine su čekali ovu titulu 8 godina, dočekali je i sigurno uz njihovo slavlje mnogo zadovoljstva na licima ovih momaka koji su, neću kažem bili osporavani, ali veliki deo rukometne javnosti nije verovao da oni mogu da izdrže do kraja tu borbu sa Partizanom. Partizan koji je imao iskustvo igranja i Lige šampiona, tim sačinjen od mnogo mladih igrača, mladih reprezentativaca. Vojvodina je pokazala da ima kvalitet, da ima na pravi način raspoređen i kvalitet i iskustvo i odličnu igru, pre svega i u odbrani. Kada smo govorili o toj odbrani 6-0, pokazali su momci i poput Kušice i poput Ćurkovića. U napadu su bili izuzetno zapaženi i Elezović i Jošić. Steva Popov kao kapiten je na pravi način predvodio ovu ekipu. Stanko Abadžić je bio odličan na golu, tako da u svakom slučaju sve pohvale ovim momcima koji su nosili ove sezone dres Vojvodine, ponovim još jednom i treneru Rniću, svakako i treneru Ćirkoviću koji je na početku sezone bio u klubu, svima u upravi Novosadskog kluba, i to je na neki način pokazatelj kako treba dalje raditi, ali moj kolega Aleksandar Šeguljev ima novog sagovornika, pa ću mu prepustiti reči ovoga puta. Da, Rade, predah još jedan za tebe, jer ovde je sa nama Đurađ Trbujević, rukometna legenda, prosto tako da kažem, u Vojvodini i igrač i trener u jednom momentu i jedno i drugo. Gospodine Trbujeviću, u vaše vreme dostignuće je da je bilo ulazak u prvu ligu, mogli ste da sanjate o ovakvim situacijama, šta kažete za ove naslednike? Sigurno sam ponosan i srećan što je moja generacija prvi put u istoriji ušla u prvu ligu, ostvarila tu veliku želju svih vojvođanaša da se nađemo u Superligi. A ovo što se danas dešava, to je još jedan velik doprinos svih generacija da ovaj klub, da ova ekipa osvoji šampionsku titulu koja je ove godine odigrala jako dobro, kvalitetno i zasluženo osvojila prvo mesto u našoj ligi.
Možda je ovo moment da se s vama dotaknemo i reprezentacije. U jednom momentu vi ste 42 puta nastupili za nacionalni tim. Onako je prošlo Evropsko prvenstvo sjajno, onako su prošle olimpijske igre mnogo manje sjajno, ali tako? U ovim kvalifikacijama sad, recimo, klimavo, odlazi Vuković, dolazi, kako stoje stvari Vranješ, šta možemo predvidjeti u nacionalnom timu? Pa svih nas je želja da se kvalifikujemo za evropsko prvenstvo. Biće jako teško, ali dovođenjem Vranješa za selektora možda napravi neku injekciju dodatnu da ekipu trgne, da se protiv Rusa pokuša osvojiti 2 velika boda i ta 2 boda bi nam garantovalo da se takmiču naredne godine na evropskom prvenstvu. Želimo sve najbolje reprezentaciji, vama najlepše hvala. Vraćamo se Vojvodini, ceremoniji i Radiću. Upravo tako, Aleksandar, dok gledamo ove detalje sa revijalne utakmice između Vojvodine i selekcije Superlige koju su Novosađani dobili u svoju korist 31-25, trenutno na parketu i mali kulturno-zabavni program, ajde tako da kažem, Vojvodina Dance, članovi ove umetničke grupe i kulturno-umetničkog društva plesnog kluba pre svega, koji su i prvaci Evrope u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Sledeće godine beleži 20 godina postojanja, a malo da zabavi publiku i da naprave mali predak što se tiče tog sportskog aspekta celog ovog događaja na Slavnoj bari, koji je odlično osmišljen i na pravi način je upriličena svečanost. Očekuje nas i dodela pehara, biće tu i nagrade za drugoplasiranu ekipu Partizana, trećeplasirani Vrbas koji je ovu sezonu obeležio kao najprijatnije iznenađenje. Ponovim još jednom, sezona na izmaku u znaku Vojvodine, nisu Novosađani došli do duple krune, Partizan je osvojio kup i te dve ekipe, možemo slobodno reći, grade na pravi način i rivalstvo, ali sam siguran da će u godinama koje dolaze i druge ekipe pokazati da imaju potencijal i da mogu da na pravi način se suprotstave ovim ekipama. Vidjet ćemo na koji način će igrati momci u crno-belom i crvenom-belom u narednoj godini i u regionalnoj ligi na evropskoj sceni, koliko će im to odmagati kada dođe završnica domaće lige, ali ako se nastavi trend da mladi igrači dobijaju šansu u našem prvenstvu, možemo očekivati da osim ovih momaka koje smo večeras gledali u selekciji Superlige, gde su bili i seniorski, i juniorski, i kadetski reprezentativci narednih godina, bude mnogo mladih koji svakako bude interesovanje za rukometom. Jedan od sagovornika, mog kolega Aleksandra Šeguljeva, je govorio o tome da sva ova prvenstva koje se održavaju u našoj zemlji, i evropska u muškoj i ženskoj konkurenciji i svetsko koje predstoji za dame, će svakako biti podsticaj za mnogo mladih dečaka, devojčica da počnu da se bave rukometom, da na pravi način pokaže da imamo pravu tradiciju u ovom sportu. Mnogo puta smo bili u problemima što se tiče te neke organizacije i u Savezu nismo uspevali da na pravi način stvorimo uslove da se osvoje medalje. 2012. je bila godina kada je naš muški rukomet se vratio na veliku scenu, osvojena je evropsko srebro. To je sigurno put kako treba dalje. Ponovo Aleksandar Šeguljev sa svojim sagovornikom. I poslednjim sagovornikom za večeras, sa nama je Predrag Svilar, član gradskog veća zadužen za sport i omladinu. Pitanje je kratko i jednostavno, Vojvodina je gradu dala titulu, šta će grad dati Vojvodini? Pre svega čestitke na šampionskoj tituli rukometnom klubu. Svakako će se grad prema klubu odnositi onako kako zaslužuje, znači prema šampionu. Ono što je u ovom trenutku prioritet, odnosno 2 prioriteta, jeste da upravo od ove hale napravimo rukometni dom, da napravimo znači halu koja će biti posvećena ovom velikom uspehu, pogotovo imajući u vidu da će rukometni klub igrati Seha ligu, jedno izuzetno ozbiljno regionalno takmičenje, ukoliko bude sreće i kvaliteta ima, to je Liga šampiona na vidiku, prema tome u svakom slučaju biće potrebno velika ulaganja da se obezbede uslovi koji zahtevaju takva vrsta takmičenja. I ono što mi je izuzetno drago jeste što rukometni klub Vojvodina pokreće i školu rukometa, odnosno rad sa mlađim kategorijama, a to se na duže staze u svakom slučaju isplati. Videli smo da su neki gradovi ulagali velika sredstva i da nisu ostvarili rezultate koje su očekivali. Cilj grada jeste da se maksimalno ulože u mlađe kategorije, da se maksimalno posvetimo stvaranju budućih šampiona i videli smo da je to recept za veliki uspeh. To je definitivno pravi put. Najlepše vam hvala. Poslednji put radi.
Hvala Aleksandri tebi i svim tvojim sagovornicima koji su večeras govorili o sadašnjosti i budućnosti rukometnog kluba Vojvodina. Upravo sada na parket izlaze momci koji su obeležili ovu sezonu što se tiče domaćeg rukometa, članovi šampionske generacije Vojvodine. Generacija koja će svakako biti upisana u istoriju kluba dugu skoro 70 godina, mnogo uspona i padova. Generacije su sanjale o takmičenju u konkurenciji najboljih ekipa u zemlji, bivšoj Jugoslaviji, mnogo jaka konkurencija. Vojvodina je tada bila u senci, ali kažem, poslednja decenija, stvari su se promenile. Vojvodina je došla do druge šampionske titule, osvojena su i 3 kupa, 2005. 2006. 2011. Ovog trenutka još jednom ću ponoviti imena nekih od momaka koji su predvodili tu šampionsku generaciju 2004. 2005. Generacija Arsenića, Ćirkovića, Nadoveze, Mandića, Gomana, Hodika, Branislava Radišića, Predraga Peruničića. To su momci koji su tada klub doveli na veliku scenu, momci koji su sada ispred navijača u slavnoj bari, koji će dobiti i medalje od direktora Superlige gospodina Jovanovića. Miloš Barišić će dobiti priliku da prvi dobije medalju. Tu je i mladi Nikola Damjanović, Stanko Abadžić, golman reprezentativnog formata. Vukašin Stojanović se pridružio momcima, pričao sam o njemu, reprezentativac Bosne i Hercegovine koji je povređen u finišu sezone. Ljubomir Jošić došao iz Jugovića, pravo pojačanje bio što se tiče te napadačke opcije, levi bek o kojem će se tek govoriti u nastavku sezone. Tu je i rezervni golman Vojvodine Nikola Arsenić. Pominjao sam njegovog oca u toj šampionskoj generaciji, Nikola Arsenić, koji je pionirski reprezentativac naše zemlje. Od njega tek treba očekivati dobre rezultate. Vladimir Čupković, desno krilo Vojvodine, Milorad Radišić, stariji od braće Radišić, sada i mlađi, Branislav Radišić, momak koji je bio pionirski prvak sa Vojvodinom, sada i dvostruki seniorski. Strahinja Stanković koji je došao ovog leta iz Crvenke, Luka Arsenić, stariji brat. Vidimo sada i Filipa Đurića, rezervnog golmana Vojvodine. Saša Marijanac, momak koji je nekoliko sezona u klubu i kako klub raste, tako i on gradi svoju karijeru. Vladislav Veselinov uz Stevu Popova, pivotmenski tandem Vojvodine. Uroš Elezović, svakako najznačajnije pojačanje u zimskom prelaznom roku Vojvodine, momak koji je učinkom u napadu Vojvodinu doveo do titule. Milutin Bogdanović takođe došao u zimskom prelaznom roku iz Železničara, pun pogodak. Danimir Ćurković, momak, jedan od najiskusnijih igrača u timu, nekadašnji reprezentativac Srbije i Crne Gore. Vidimo sada i Miljana Pušicu koji je pojačao Vojvodinu iz Crvene zvezde. Neven Stjepanović, 19-godišnjak, druga sezona u klubu, momak koji tek treba da pokaže da ima kvalitet za sve. Vidimo sad i Momira Rnića, kažem, prava trenerska legenda. Tu i njegov pomoćnik Željko Bjelica. Vladimir Radošević, još jedan od momaka iz stručnog štabla. Tu je i Marko Šešum, brat našeg reprezentativca Žaka Šešuma, koji se povredio. Nadam se da će se vratiti još bolji na scenu. Steva Popov, momak koji je kapitenski odradio ovu sezonu. Sve aplauze zaslužuje za svoje nastupe. Kao pravi kapiten je vodio ekipu do druge šampionske titule u istoriji. Siguran sam da mnogi u klubu očekuju da na pravi način predvodi ekipu i sledeće sezone. Evo, poslušajte i ovo radovanje. Zaslužili su ovi momci ova skandiranja. I sada očekuje se ono što su svi priželjkivali danas ovde, šampionski pehar. Ali pre toga nagrade i za drugo i treće mesto, ono što smo govorili. Vice šampionska titula. Dragan Jašević će uručiti pehar za drugo mesto. Neće primiti
pehar Aleksandar Brković, nego Bogdana Divojević, momak koji se oprašta od dresa Partizana ovog leta i od našeg rukometa odlazi u Bundesligu, u Flensburg. Podigao je pehar namenjen vice šampionu naše zemlje. Siguran sam da je hteo da se opresti sa šampionskim peharom. Ovoga puta Vojvodina je bila go. Ponovo nije ovo Aleksandar Brković, nego mladi Mjelo Marsenić, koji je umesto Uroša Mitrovića primio nagradu. Tu je i ček. Merkur osiguranje, još prigodni pokloni. Zaista lep način da se završi ova Superliga. Vidjet ćemo kako će sledeće sezone sve to izgledati. Odlazak Vojvodine i Partizana u regionalnu ligu će oslabiti, da tako kažem, taj ligaški deo takmičenja. Ono što će sigurno biti zanimljivo je kada ekipe završe takmičenje u SEHA ligi, na koji način će parirati ostatku lige. Vidjet ćemo, u košarci se to pokazalo kao dobar rezultat. Timovi koji nisu igrali regionalnu ligu su pokazali da mogu na pravi način da rade. Vidjet ćemo kakva će biti situacija sledeće godine u našoj ligi. Evo sad vidimo i predsjednika Vrbasa, gospodina Perunovića, koji dobija nagradu kao za trećeplasiranu ekipu u sezoni koja je na izmaku. Kada pričamo o Vrbasu, siguran sam da će mnogi videti na koji način će raditi u ovom klubu. Jedan od prvih koraka je rukometni kamp koji će biti organizovan ovog leta. Nagradu prima i mladi Mihajlo Radovanović. Golman Partizana. I sada i Vojvodini pripada taj ček. Naravno, Steva Popov kao kapiten dolazi po tu nagradu. A ako se ovako nastavi, Steva Popov će imati pune ruke posle i siguran sam da ljubitelji rukometa u Novom Sadu neće imati ništa protiv da ovakve nagrade budu što učestalije u budućem periodu. I medalje i novčane nagrade su podeljene. Ako se nešto nepredviđeno ne desi, sledi šampionski pehar. Šampioni Srbije sada i zvanično, duga sezona krunisana trijumfom Vojvodine. Novosađani su bili u neizvesnoj borbi, bolji od Partizana, i Steva Popov zasluženo dobija pehar. Sigurno snimak za istoriju novosadskog kluba, ali i našeg rukometa. Sve čestitke još jednom Novosađanima i od čelnika ligi. Zaslužili su ovo slavlje i uz poznatu pesmu grupe Kvina. Prvak Super lige Srbije u sezoni 2012-2013. Rukometaši Novosadske Vojvodine. Sve čestitke još jednom. Druga šampionska titula u istoriji našeg rukometa. Novosađani su se vratili na veliku scenu posle 2005. godine. Uz 3 trofeja kupa došli su i do druge titule šampiona Srbije i predstavljaći našu zemlju sledeće sezone u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali i u regionalnoj SEHA ligi. Sve čestitke izabranicima Momira Rnića. Čuli ste od direktora kluba, vode se poslednji razgovori sa popularnim Čapetom da nastavi vođenje ekipe i u narednoj sezoni. Mnogo je bilo po medijima kandidata koji su se pominjali kao naslednici Momira Rnića. Novosadski superligaš je odlučio da ukaže čast našem proslavljenom reprezentativcu i treneru i on je na pravi način vodio ove momke do šampionske titule. To je to, spušta se zavesa na ovu sezonu, mnogo toga uzbudljivog i naredne godine na programima televizije Vojvodine. Što se tiče rukometa, sigurno da ćemo pratiti i našu reprezentaciju, ali kada krene klubska sezona. Poštovani gledalci, toliko večeras iz Sportskog centra Svana Bara, gde su rukometaši Vojvodine proslavili svoju drugu šampionsku titulu. Prijatno i doviđenja.